kuva mu rukerera rwo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025 umutwe w'inyeshyamba za M23 watangarije isi yose ko wigaruriye umujyi wa Goma usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mujyi kuva wakwitwa Goma ni inshuro ya 4 ugenzuwe n'igisirikare kitari icya leta, kubera ko bwa mbere hari mu kwezi kwa 10 mu 1996 ubwo Goma yagenzurwaga n'igisirikare cy'impuzamitwe ya AFDR yari yobowe na Laurent Désiré Kabila mu ntambara ya mbere ya Kongo yo kwirukana ku butegetsi Marshal Joseph Désiré Mobutu. Icyo gihe igihugu cyitwaga Zaire. Indi nshuro ubwo yari ya kabiri ni mu kwezi kwa 8 mu 1998 ubwo abasirikari bari bayobowe na Major Sylvain Buki bigaruriraga uyu mujyi mu ntangiriro y'intambara ya kabiri ya Kongo. Aba basirikari bigumuye ku butegetsi bwa Laurent Désiré Kabila hari mu ntangiriro za operation yiswe Kitona. Indi nshuro ubwo igira gatatu ni mu mwaka wa 2012 n'ubundi ubwo uyu mujyi wigarurirwaga n'abasirikare ba M23 yari yobowe na General Sultan Makenga. Isi yose yatunguwe n'uburyo igisirikare cy'abarwanyi bari bamaze amezi 8 gusa barwana bari bashoboye kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Indi nshuro rero ni kuri iki cyumweru ubwo uyu mutwe wa M23 watangazaga ko yigaruriye uyu mujyi wa Goma. Ubwo byari bibaye inshuro ya 4 umujyi wa Goma wigarurirwa n'igisirikare kitari icya leta. Muri izo nshuro enye, ebyiri wigaruriwe n'umutwe wa M23. Gufatwa kwa Goma buri gihe kuba ari intangiriro y'intambara zikomeye cyane, haba intambara ya mbere ya Kongo, iya kabiri ya Kongo ndetse n'intambara yo mu 2012. Mu gihe cyose mu burasirazuba bwose habaye intambara, by'umwihariko ishingiye ku mitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Kongo, buri mutwe wabaga wifuza gufata Goma, kubera ko nk'ubwo umutwe wa Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP wayoborwaga na General Laurent Nkunda mu mpera z'umwaka wa 2008 nabwo washatse kwigarurira uyu mujyi wa Goma, ariko birawunanira. Gufata Goma mu mateka byagiye biba intangiriro y'impinduka muri Kongo. Nk'ubwo Goma ifatwa bwa mbere mu ntambara ya mbere ya Kongo byarangiye nyuma y'amezi 7 mu kwezi kwa 5 mu 1997 ubutegetsi bwa Marshal Mobutu buhiritswe n'abahungira muri Maroc. Mu 1998 mu ntambara yiswe ya kabiri ya Kongo nabwo Goma yarafashwe. Intambara igezwa mu marembo ya Kinshasa, ariko iramba cyane mu mujyi wa Kisangani n'ibindi bice bya Kongo mu gihe cy'imyaka 5 yose. Mu 2012 umutwe wa M23 nabwo wafashe Goma, maze President Joseph Kabila abasha kubona ubufasha bw'amahanga. Yumvisha ibihugu byo mu karere ko bimufasha bigahendahenda uyu mutwe wa M23 ukava muri Goma akagirana nabi biganiro. Koko uyu mutwe wa M23 wari ukinashingwa utaramara n'umwaka warabikoze, bagirana amasezerano na Kabila, ariko Kabila aca hirya akora andi masezerano akomeye cyane ku giti cye. Ashobora kumvisha akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko hajyaho itsinda ryihariye ryo kurasa imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi barabikora. Mu mwaka wa 2013 iri tsinda rya gisirikari ryiswe United Nations Force Intervention Brigade FIB ryari rihuriyemo abasirikare ba Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania ndetse n'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Batangije ibitero biremereye mu burasirazuba bwa Kongo, atari ku mitwe yose y'inyeshyamba yari ihari, ahubwo kuri M23 gusa. Icyo gihe uyu mutwe waratsinzwe bikomeye cyane, urasenywa burundu, maze mu mahitamo amwe yonyine wari usigaranye uhungira mu birunga no ku butaka bwa Uganda no mu Rwanda. Byemezwa ko intwaro bari bafite ngo bazitabye bagakiza ubuzima bwabo. Leta ya Kongo ku nshuro ya mbere yari ishoboye gukura muri Goma abari bafashe uyu mujyi, ndetse binagenda neza rwose. President Kabila n'igisirikare cya FARDC n'ingabo za SADC bitwa intwari imihanda yose ya Kongo, bararirimbwa bikomeye. Ariko kuri iyi nshuro nyuma y'imyaka 12 mu bisa no guhurirana kw'amateka cyangwa se kwisubiramo kwayo,
mu nzira isa n'imbusane ugereranije n'uko byari bimeze igihe uyu mutwe wasengwaga burundu. N'ubundi bihugu bya SADC byari bihari mu 2013 ubwo M23 yasengwaga. Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania wongeyeho n'u Burundi, nibyo n'ubundi byari muri iyi ntambara. Ariko noneho kuri iyi nshuro ntabwo birimo kwitwara nk'uko byitwaye mu 2013. Uyu mutwe wongeye gufata Goma. Hagiye gukurikiraho iki? M23 iraguma Goma cyangwa se irongera imare muri uyu mujyi icyumweru kimwe nk'uko byagenze mu 2012. Ese kubera iki ubundi barwanyira Goma? Uyu mujyi mu by'ukuri ni iki kiwugize? Uteye ute? Ubarizwamo iki kiwugira igitangaza ku buryo ufatwa amahanga yose agahaguruka? Reka tuvuge kuri uyu mujyi wa Goma n'igishobora kuba kuri M23 yamaze kuwigarurira. Goma ni umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uherereye hafi y'inkombe z'ikiyaga cya Kivu kiwutandukanye n'umujyi wa Gisenyi mu Rwanda. Umujyi wa Goma ni umurwa mukuru kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gitegetswe mu buryo buri federal, aho intara zifite ubwigenge bucagase, buri ntara ikagira ubutegetsi bwihariye. Ibi ni kimwe neza nuko biteye muri Amerika ndetse n'ibindi bihugu birimo Nigeria. Muri Kongo niba babyita intara n'ubundi ni nka leta zifite umuyobozi nka guverineri, zikagira inteko ishinga amategeko n'umurwa mukuru. Imwe mu ntara zigize Kongo rero harimo na Kivu ya ruguru, ari nayo ifite umurwa mukuru witwa Goma. Uyu mujyi wa Goma rero ufite igisobanuro kinini cyane mu bya politike, ariko sobanuye ibirenze kuba byinshi mu bucuruzi, kubera ibicuruzwa byinshi binyuzwa muri uyu mujyi, cyane cyane amabuye y'agaciro. Mu buryo bwihariye uyu mujyi wa Goma uri ku buso bwa kilometero kare 75, ubwo ni hegitari 7,000 z'ubutaka. Utuwe n'abaturage miliyoni 2. Batuye mu buryo bucucitse kurenza Kigali. Kigali ituwe n'abasaga miliyoni 1,500,000 kuri kilometero kare 738. Goma ifite ubukungu bwubakiye ku bucuruzi buciriritse, aho henshi mu maduka mato cyangwa se za butike zitangira serivisi ku nkengero z'imihanda. Hari uburobyi, hari ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ugishingura ikirenge ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uhingukira ahitwa mu Birere. Hari amasangano arimo n'amagambo yanditse mu Kinyarwanda atanga ubutumwa bugamije gushishikariza urubyiruko gukunda umurimo. Ni amasangano y'umuhanda yubatswe bitewe n'uko hari abapolisi bagongwaga bagerageza kuyobora ibinyabiziga mu byerekezo bitandukanye, bubakiwe inzu bahagararamo ku buryo baba bagenzura ahantu hose batuje. Iyo urenze umupaka uhita umenya ko uvuye mu Rwanda, kubera ko uhita utangira kubona ibintu bitandukanye n'ibyari muri metero 100 inyuma yawe. Usanga gahunda n'imibereho ya Goma itandukanye n'iyo usize Rubavu. Urugendo rugana Goma ku muntu uherereye Gisenyi ni rugufi cyane. Impande zombi zihana imbibi binyuze ku mipaka la Grande Barrière na Petite Barrière. Ibi nabyo byatumye mu gihe intambara yari ikomeye muri uyu mujyi kuri uyu wa mbere, ubwo M23 yari ihanganye n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi ba FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi, amwe mu masasu yagiye agwa mu Rwanda. Ndetse iki gisirikare n'aba barwanyi bagifasha bagiye barasa ku bwende mu mujyi wa Rubavu mu buryo bworoshye cyane, ku buryo byishe abanyarwanda 9 bikomeretsa abandi babarirwa mu binyacumi. Brigadier General Ronald Rwivanga, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, yavuze ko hari hamaze gukomereka abantu 35 bari bari mu bitaro bitabwaho. Tugarutse ku mujyi wa Goma, ubucuruzi bwaho buragenda cyane bitewe n'ubwinshi bw'abahanyura, kubera ko nibura umupaka muto wa Petite Barrière ucaho abantu 55,000, mu gihe wa Grande Barrière ucaho abantu 7,000 buri munsi.
ugikandagiza ikirenge Goma ushobora gutungurwa kubera ko usibye ubwinshi bw'abagenda n'abakorera muri uyu mujyi, indimi zikoreshwa ziratandukanye kuva ku Kinyarwanda, Amashi, Ilingara, Igiswahili gifatwa nk'ururimi rw'igihugu n'Igifaransa gikoreshwa nk'ururimi rwemewe n'amategeko. Ufite ubumenyi mu kuvuga Igiswahili biba ari akarusho kubera ko ushobora kuvangamo n'Igifaransa gike. Igoma uru ni rwo rurimi ruhakoreshwa cyane, uruzi wumvikana na benshi. Goma iri muri kilometero ziri hagati ya 13 na 18 mu majyepfo y'ikirunga cya Nyiragongo. Mu mateka y'uyu mujyi mu myaka isaga 23 ishize, ku itariki ya 17 mu kwa mbere mu 2002 ikirunga cya Nyiragongo cyararutse, bituma benshi bava mu byabo, abandi bahaburira ubuzima. Nyuma y'aho umutwe wa M23 ufatiye uyu mujyi, byatumye ukwezi kwa mbere guhinduka uko amateka kuri Goma, ndetse benshi bakavuga ko gushobora kuba ari ukw'ibyago n'amakuba kuri Goma. Icyo gihe mu mwaka wa 2002 ibikoma cyangwa se lave za Nyiragongo byasandaye mu mujyi wose wa Goma, bikomeza no mu kiyaga cya Kivu. Niyo mpamvu iyo ugeze muri uyu mujyi ubona amakoro hose ndetse n'inzu nyinshi niyazubatse. Icyo gihe mu masaha 24 abantu 45 bari bamaze kubura ubuzima, ndetse ingendo mu mujyi wa Goma zabaye nk'izihagarara kubera ko imihanda yose yari yafunzwe, ndetse imiryango itanga ubufasha ntabwo yashoboraga kuhagera. Abantu 245 nibo byaje kwemezwa ko baguye mu iruka ry'ikirunga icyo gihe. Inyubako zirenga 4500 zarangiritse, mu gihe abarenga 120 bavanywe mu byabo. Gusa nyuma y'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ubuzima bwaje kugaruka muri uyu mujyi. Muri uyu mujyi hari ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gicaho indege nyinshi, zaba zitwara abagenzi cyangwa se zitwara imizigo, by'umwihariko amabuye y'agaciro acukurwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa uyu munsi iki kibuga cy'indege ntabwo kigenzurwa na leta ya Kinshasa, kubera ko kuri uyu wa mbere umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma yavuze ko nacyo cyafashwe n'abarwanyi ba M23. Byabaye nka kashe yemeza ko uyu mutwe wafashe umujyi wa Goma mu buryo bwuzuye. Mu bijyanye n'ubukerarugendo, uyu mujyi ufite ibiyaga bito bigera kuri 5 aho abantu bashobora gutemberera, ndetse mu majyaruguru yawo hari parike y'igihugu ya Virunga ibarizwamo ingagi zo mu misozi. Iyo urebye ibikorwa remezo byinshi mu mujyi wa Goma, usanga imihanda myinshi yiganjemo ishaje yangiritse cyane. Kuva mu 2011 nibwo ibigo by'Abashinwa byatangiye gusana no kubaka imihanda itandukanye, ndetse umujyi urimo no kuvugururwa kubaka inyubako nyinshi z'ama etaje cyane mu gace ka Birere. Isuku ntabwo ari nyinshi cyane muri uyu mujyi kuko usanga bimeze mu mujyi wa Rubavu cyangwa se Kigali. Igoma hari ahakiri amasashe menshi ku muhanda kugera no mu ngo z'abaturage. Ubucuruzi bwinshi bukorerwa mu mihanda. Ubwikorezi rusange bukorwa hifashishijwe moto cyangwa se imodoka nto zo mu bwoko bwa EAC. Imbaho ni imari ikomeye cyane ku batuye mu mujyi wa Goma kubera ko inzu nyinshi nizo zubakishije, ndetse kugera no ku magorofa. Hari aho ugera wareba inzu ukwisa inyuma ukabona inzu inyuma irasa nabi cyane, ariko wayinjiramo ugasanga ni inzu isa neza cyane, irimo ibikoresho byiza, yubatse n'amakaro n'ibindi. Ahanini kubera ubukungu n'umucanga uhora mu bicu, hari aho usanga inzu nyinshi zaranduye inyuma gusa imbere zikaba zisa neza. Bitewe n'uburyo ubutaka bwihagazeho muri uyu mujyi, inzu nyinshi zubatse mu buryo bugerekeranye mu rwego rwo kugabanya ikiguzi no gusaranganya ubutaka. Ibicuruzwa byinshi bigaragara muri aka gace byiganjemo amavuta yo mu bwoko butandukanye, ibyuma by'umuziki n'ibindi byiganjemo ibya caguwa. Ibyapa byinshi byamamaza n'amaduka menshi ahangaha Igoma agaragaraho ibicuruzwa bya sosiyete ya Airtel ndetse na Vodacom. Internet yaho irahenda cyane ndetse inakoreshwa na bake. Ubuzima bw'abaturage mu mujyi wa Goma ntabwo bugoye cyane. Biroroshye kwihina ku muhanda ugasanga umusore urimo gukora capati anatetse umureti ukamusaba icyo ushaka. Restaurant zaho wavuga ko zigendanwa cyane kubera ko usanga umuntu yarashinze ihema hafi y'umuhanda akaba ari acuruza inyama n'ifiriti n'ibindi biribwa. Mu bicuruzwa kandi bifite abakiriya benshi
ntawakwirengagiza inyama, ariko ahenshi bakanakunda byimazeyo ibinono bitekwa mu isombe n'andi mafunguro atandukanye ya Kinyafurika. Muri Goma umuntu ahembwa amafaranga make ariko akabaho neza, atunze umuryango mugari bitewe n'uko amafunguro ahendutse. Mu bwikorezi bw'ibintu usanga ari mboneka rimwe kubona abakarani bikoreye ku mutwe kubera ko higanje ingorofani zikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa n'ibindi bitandukanye. Ku bijyanye n'imyemerere, benshi babarizwa muri Kiliziya Gatolika no mu itorero rya Pentecote. Ku rundi ruhande, uyu mujyi wigeze gupfukamishwa bikomeye cyane n'icyorezo cya Ebola. Ku itariki ya 14 y'ukwa karindwi mu 2019 nibwo umurwayi wa mbere wa Ebola yabonetse mu mujyi wa Goma. Ubwo yahageraga atwawe n'imodoka avuye i Butembo, agace kamaze igihe kirekire karimo icyorezo cya Ebola. Iyo ndwara yaje no guhitana uwo murwayi. Icyo gihe hafashwe ingamba zirimo n'izihuriweho n'u Rwanda. Kuri ubu ngubu ahantu hose hahurira abantu benshi hashyizweho ahantu ho gukarabira intoki mu kwirinda iyi Ebola. Mu bwikorezi bw'abantu kuri moto, ingofero z'abagenzi cyangwa se kasike ntabwo zikoreshwa cyane. Imodoka nyinshi nazo ziba zidafite plaque ziziranga, ku buryo ukoze impanuka biroroshye cyane kumuburira irengero. Ku rundi ruhande, mu mujyi wa Goma abantu benshi bakunda umupira w'amaguru. Muri uyu mujyi n'ibindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umupira w'amaguru urakundwa cyane, ndetse iki gihugu kimaze kumenyekana cyane mu gutanga abakinnyi bakomeye cyane mu mupira w'amaguru w'isi yose, nubwo abenshi bakinira ibihugu by'amahanga. Ndetse na hano mu Rwanda hari abakora ako kazi bakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bituma abana bato bakura bafite inzozi zo kuzaba ibyamamare mu mupira w'amaguru, aho nibura n'uvuye ku ishuri usanga anyura kuri stade akabanza akihera ijisho uko umupira w'amaguru urimo gukinwa. Uyu mujyi wa Goma rero ufite ibibuga byinshi by'umupira w'amaguru, ariko Stade de l'Unité iri mu bibuga bikomeye cyane. Ikoreshwa by'umwihariko mu mikino itandukanye, ndetse yakirirwaho imikino n'amakipe atandukanye arimo AS Dauphin Noir, DC Virunga na AS Kabasha. Iyi stade yaravuguruwe ndetse yongera gufungurwa ku itariki ya 6 y'ukwa gatanu mu 2018. Hakinwa umukino wahuje AS Kabasha na DC Virunga. Gusa iyi Stade de l'Unité muri iki gihe cy'intambara niyo umutwe wa M23 wategetse abasirikare ba FARDC kujya bahuriramo bagatanga intwaro zabo kuri MONUSCO, babyanga bakaraswa. N'ubu tubabwira ibi, kuri iyi Stade de l'Unité hari umubare munini cyane w'abasirikare ba FARDC bamanitse amaboko bitanga ku ngabo za M23. Ibi rero ni bimwe muri bike wamenya kuri uyu mujyi wigaruriwe n'ingabo za M23 ku nshuro ya kabiri nyuma yaho zabikoze mu kwa 11 mu 2012. Uyu mujyi wa Goma, ibi byose tuwuvuzeho, biwugira umujyi ukomeye cyane mu gace uherereyemo, ku buryo leta ya Kongo isa n'iyakubiswa hababaza cyane mu gutakaza uyu mujyi. Mu buryo bwihariye, abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga ndetse no mu by'intambara bagaragaza ko kuri iyi nshuro umutwe wa M23 wafashe Goma utandukanye muri byinshi n'umutwe wa M23 wafashe Goma mu 2012. Bagaragaza ko kuri iyi nshuro M23 yateguye gufata Goma mu buryo bwitondewe neza, ndetse bagaragaje ko kuri iyi nshuro uyu mutwe washyizemo ubunyamwuga bwinshi. Aba rero babona ko kuri iyi nshuro uyu mutwe ushobora kuba uri bukure kwizima leta ya Kongo, kubera ko ngo Goma ni umujyi leta ya Kongo itakwihanganira kubura. Goma rero ishobora kuba ari ikarita iri butume leta yemera ibiganiro, kubera ko ni kenshi inyeshyamba zatangije intambara leta zitumva ko baganira, ariko bikarangira baganiriye. Ukurikije amateka y'intambara za kinyeshyamba zitandukanye by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini, M23 ishobora kuba igiye kugera ku rwego rwo gusunikira leta ya Kongo kuganira nayo. Ndetse n'amahanga nicyo arimo kugarukaho asaba impande zombi kujya mu biganiro by'amahoro byakemura ikibazo, bagahagarika intambara itaratwara ubuzima bw'abantu benshi. Gusa hari n'abandi basesenguzi mu bya politike bavuga ko nanone ibiganiro bishobora kugorana, kubera ko leta ya Kinshasa by'umwihariko Perezida Felix Tshisekedi yararahiye avuga ko atazaganira na M23 yisaba aterabwoba. Kuri Tshisekedi, uru ruhande yafashe rwamuhaye inyungu nyinshi kubera ko byatumye agaragara nk'intwari mu banyekongo. Kutaganira agahitamo inzira y'intambara byamuhaye ikuzo n'icyizere mu banyekongo ko ashobora kurwanira igihugu
ariko ibi nabyo ubu birasa n'ibitagihari nyine kubera ko igisirikare cye kirasa n'icyatsinzwe. Rero ngo birashoboka cyane ko kuri iyi nshuro umutwe wa M23 ushobora kuzatinda muri uyu mujyi wa Goma, kubera ko uyu mujyi ngo ni ikarita ikomeye cyane mu birebana n'iyi ntambara. Rwose kuri iyi nshuro ngo birashoboka cyane ko M23 itazikoza muri Goma ngo igende mu cyumweru kimwe gusa nk'uko byagenze mu 2012, ahubwo ishobora kuhaba bigatinda ndetse yanahava ikahava mu bwumvikane n'amasezerano y'amahoro yaba yashyizwe mu bikorwa, atari ukubyizezwa gusa. Ni ibintu isi yose iteze amaso. Nuko bamwe mu banyekongo barimo kubivuga ku mbuga nkoranyambaga, niba umucanshuro umwe mu barwanyiraga leta ya Kongo mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa M23 yahembwaga $6,000 by'amadolari buri kwezi, none ubu bakaba bisubiriye mu bihugu byabo byo mu Burayi bw'Uburasirazuba, byaba ari igihombo gikomeye kuri leta ya Kongo. Abacanshuro barenga 280 bo muri Romania barwanaga ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu banyuze mu Rwanda bava i Goma basubira mu bihugu byabo nyuma yo gusabirwa inzira. Aba bacanshuro nabo mu mutwe witwa Half wo muri Romania bifatanyaga n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 bahari kuva mu 2022. Nyuma y'aho umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma utsinze ingabo za FARDC nabo zafatanyaga nabo, aba bacanshuro bishyikirije MONUSCO. Kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 29 abacanshuro bagera kuri 280 banyuze mu Rwanda bava i Goma, nk'uko byagenze ku bandi bakozi ba Loni bagera hafi ku 2,000 baherutse guhabwa inzira n'u Rwanda. Ntabwo ari bo gusa, kubera ko n'abakozi bagera kuri 40 ba banki y'isi binjiye mu Rwanda kuri uyu wa gatatu bavuye i Goma. Mu mujyi wa Goma habarirwaga abacanshuro bagera kuri 800 bo mu mutwe witwa Half wo muri Romania, bari muri Kivu y'Amajyaruguru, aho uretse kurinda Goma banarindaga umujyi wa Sake. Hari kandi abandi bacanshuro 20 bo mu mutwe witwa Agemira wo muri Bulgaria. Benshi muri aba bacanshuro ntabwo bifuje kuganira n'itangazamakuru bakigera mu Rwanda, gusa bake bagize icyo bavuga bahurizaga ku kuba bishimiye uburyo bakiriwe neza mu Rwanda ndetse no kuba bagiye gusubira mu miryango yabo. Ibi babivugishwaga nuko intambara barwanagamo n'umutwe wa M23 u Rwanda rushinjwa kwigiramo uruhare. Kuba u Rwanda rushinjwa ibyo ngibyo birashoboka ko batekerezaga ko hari rutabakira neza. Umwe muri aba bagabo yabwiye ikinyamakuru igihe.com ko yari amaze imyaka 2 arwanyira muri Kongo, akaba yishimiye kuba yafashijwe, akaba agiye kubona uko ataha. Undi yavuze ko yari amaze ibyumweru 2 gusa ageze muri Kongo. Yahageze avuye muri Tunisia ndetse yerekanye passport ye irimo na kashi byemeza igihe yinjiriye mu gihugu. Mugenzi wabo we yavuze ko yabonye byinshi bibi mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ati ntabwo nzibagirwa abana nabonye bahura n'ibibazo muri Kongo. Ati kindaje ishinga uyu munsi ni uguhura n'umuryango wanjye. Amakuru y'ibinyamakuru byo muri Romania aravuga ko ubwo imirwano yari ikomeye aba barwanyi bahungiye mu kigo cy'ingabo za MONUSCO no muri imwe muri hotel mu mujyi wa Goma, bakabwira inyeshyamba za M23 ko bashyize intwaro hasi batakiri mu mirwano. Ibinyamakuru muri Romania bivuga ko aba barwanyi biganjemo abahoze ari abasirikare ubu ngubu bakorera ikigo cyigenga cyawe kontra na leta ya Kongo ngo baze kuyifasha kurwanya n'umutwe wa M23. Amakuru avuga ko imiryango yabo yari yegereye ubutegetsi bwa Romania isaba ko bwagira icyo bukora kugira ngo abantu babo batahe mu mahoro. Abategetsi ba Kongo bavuze ko aba barwanyi ari abarimu baje gutoza ingabo za leta. Inzobere za Loni hamwe n'umutwe wa M23 bo bavuze ko aba bagabo bagiraga uruhare mu mirwano bafashe ingabo za FARDC. Uruhande rwa M23 ruvuga ko leta ya Kongo yazanye aba bacanshuro bagahembwa $1,000 buri kwezi, mu gihe abasirikare ba leta bahembwa $1 make cyane atuma imibereho yabo ikomeza kuba mibi. Bakavuga ko iki ari ikimenyetso cy'imiyoborere mibi barwanya.
mbere yo gushyikirizwa uruhande rw'u Rwanda kw'aba bacanshuro bakiri hakurya igoma. Hari amashusho yagiye ku mbuga nkoranyambaga agaragara no mu binyamakuru bitandukanye birimo na Igihe, agaragaza Lieutenant Colonel Wiringoma uvugira umutwe wa M23 aganira n'umwe mu bayoboraga aba bacanshuro. Baganiraga mu mvugo wabonaga ko Lieutenant Colonel Ngoma arakaye cyane. Yabwiye umucanshuro ko M23 irwanira hazaza h'abana b'abanyekongo. Ati turwanira hazaza h'abana bacu. Dufite igihugu gikize ariko gifite abayobozi b'ibicucu. Buri kwezi muhembwa $8,000 by'amadolari, ariko umusirikare wa Kongo ahembwa munsi y'amadolari 100. Ati ntimukadukinishe. Turashaka ko Kongo iba igihugu gifite agaciro. Ntimukazana imikino yanyu hano. Ntimuzigere mwongera kuzana imikino yanyu hano muri Kongo. Wumvise? Ati ntimuzongere kugarura iyo mikino yanyu hangaha. Turwanira hazaza hacu. Nyuma yo kubona ko uyu mucanshuro atarimo kumva neza ibyo Lieutenant Colonel Ngoma amubwira, yamutegetse kwicara hasi asobekeranyije amaguru, amaboko akayashyira ku mutwe. Undi nawe yahise abikora, ariko nyuma y'akanya gato Lieutenant Colonel Ngoma yongera kumuhagurutsa. Kuva umutwe wa M23 wafata umujyi wa Goma, benshi mu basirikare ba leta ya Kongo bari muri uyu mujyi bamanitse amaboko, abandi bahungira mu Rwanda. Aba bacanshuro bo bishyikirije MONUSCO ibambura ibirwanisho. Abategetsi ba leta ya Kongo bagiye bavuga ko byari ngombwa kuzana abo barwanyi ngo batoze ingabo za leta ubuhanga mu birwano no kurinda igihugu. Amasezerano mpuzamahanga ku bijyanye n'intambara abuza ikoreshwa ry'abacanshuro mu ntambara. Aba bacanshuro mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu bavuye ku mupaka wa La Corniche i Rubavu, bahabwa bus zibajyana i Kigali, aho bavuye basubizwa iwabo muri Romania. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifitanye amateka akomeye n'abacanshuro mu ntambara zose zagiye ziba muri iki gihugu, na mbere hose iki gihugu cyitwa Zaire. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 inkuru zari zose ku mutwe w'abacanshuro w'Abarusiya wamenyekanye cyane nka Wagner waba wari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha ingabo z'icyo gihugu guhangana n'inyeshyamba za M23. Iyi nkuru igitangira kujya mu binyamakuru binaturutse ku mashusho y'abarwanyi b'abazungu bagaragaye muri Kongo, ibyishimo byabaye byose ku baturage b'i Kinshasa no mu bindi bice bya Kongo. Abaturage bishimiraga kuba bakorana n'uyu mutwe wa Wagner wamamaye cyane ngo kubera kuzi kurwana. Abaturage muri Kongo basabaga leta yabo kwitandukanya n'abanyaburayi, bakerekeza amaso kuri Vladimir Putin n'Uburusiya, akabaha ibirwanisho bakarasa M23. Abaturage muri Kongo ntabwo bigeze bajya kure yo kwishimira ko igihugu cyabo gikorana n'abacanshuro mu kurwana na M23. Uburusiya bwahakanye bwivuye inyuma ibyo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe leta ya Kongo yo yaryumyeho, nubwo hari ibimenyetso bimwe na bimwe byagaragazaga ko aba bacanshuro bari yo koko, ngo bari baraje gutoza ingabo za leta. Gusa nanone hari ugushidikanya gushingiye ku kumenya niba aba bacanshuro bari Abarusiya cyangwa niba bari abo mu bindi bihugu by'Uburayi. Nyuma nibwo byaje kwemezwa ko abarwanyi b'abazungu bari muri Kongo baturukaga mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi bw'Uburasirazuba, mu bihugu nka Romania. President Felix Tshisekedi nawe yaje kwemeza aya makuru, ariko akavuga ko ari abarwanyi bahawe akazi ko gutoza ingabo za Kongo aho kuba abarwanyi bo kujya ku rugamba. Gusa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifitanye amateka n'abacanshuro. Kuva mu 1960 iki gihugu cyakoresheje abacanshuro cyangwa se abamercenaires nk'uko babita. Mu ntambara zose cyagiye kirwana cyakoresheje aba bacanshuro, ariko birasa naho batigeze bafasha iki gihugu gutsinda intambara cyangwa se kugera ku ntego zabazanye. Abacanshuro ba mbere bavuzwe muri Kongo mu myaka y'1960 iki gihugu kikimara kubona ubwigenge. Icyo gihe barwaniraga Moise Chombe wayoboraga Katanga n'inyeshyamba ze zari zariswe Simba. Chombe yahoze ari inshuti ya Patrice Lumumba Emery, yari yarigometse ku butegetsi bwa Joseph Kasavubu. Guverinoma ya Katanga yaje guseswa nyuma y'ubwumvikane na leta, maze bwana Chombe aba minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yungiriza Perezida Joseph Kasavubu. Abacanshuro bafashije Chombe bari barimo Abanyafrika y'Epfo, Abadage n'Abafaransa,
barimo Abongereza n'abandi bafashwaga na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse n'Ubushinwa. Izi nyeshyamba zarwanaga ziringiye amarozi, zikagenda ziririmba mayimayi, zibwira ko amasasu y'ingabo za leta ahinduka amazi aho guhamya abarwanyi. Kandi koko ingabo za leta zari zaragize ubwoba bwinshi kubera izo nyeshyamba. Hagati y'umwaka w'1964 n'1965 nibwo imirwano yakajije umurego. Ingabo za Simba zifata uduce twinshi mu burasirazuba bw'igihugu. Leta itangira kubona ko amazi atakiri yayandi, kubera ko impirimbanyi n'indwanyi nka Che Guevara bari biyemeje kuza gufasha Simba guhangamura ubutegetsi bwa Kinshasa. Icyo gihe ingabo za Kongo zari ziyobowe na Joseph Désiré Mobutu, waje no guhirika ubutegetsi mu 1965. Mobutu amaze guhirika ubutegetsi, nawe yitabaje abacanshuro ngo bamufashe kwirukana inyeshyamba za Simba mu bice bitandukanye. Ibihugu by'Uburayi nk'Ubufaransa, Ububirigi n'ibindi byohereje abacanshuro babyo baza gufasha ingabo za leta guhangana na Simba. Nta rukundo rundi babikoreraga, kwari ukurengera inyungu z'Uburayi na Amerika zari zisumbirijwe no kuba Combe yarakoranaga n'Abarusiya n'Abashinwa. Mobutu byaramuhiriye kubera ko abacanshuro bamufashije guca intege Simba. Icyakora ntiyasohoza amasezerano y'ibyo yagiye abemerera, batangira kumureba nabi. Bigeze mu 1967 bagiye ku ruhande rw'inyeshyamba muri Katanga, bajya gushyigikira uwo bahoze barwana nawe ngo bakureho ubutegetsi bwa Mobutu wari usigaye abareba nabi. Iki gihe Combe wari warahungiye muri Espagne. Hatangiye guhwihwiswa ibihuha by'uko ari mu nzira agaruka ngo agirwe president. Mobutu yahise ategeka abaturage kugirira nabi abazungu aho bari hose mu gihugu. Abacanshuro babanje guhungisha bene wabo bose bari mu burasirazuba bwa Kongo, basahura imitungo, ubundi bagaruka baje gutegereza ko haba imvururu bakabona ibiraka. Mu kwa karindwi mu 1967 abacanshuro barimo Jean Shikame uzwi nka Shikaramu bateguye igitero cyo gufata umujyi wa Stanleyville ni Kisangani y'ubu. Ariko kubera ubuke bw'ingabo no kubura ibikoresho baratsindwa, abarokotse bahungira mu Rwanda. Mobutu weshaka kubareka ngo bagende kubera ko harimo akaboko k'ibihugu bikomeye nka Amerika, maze ashaka ko azabigerekaho. Raporo y'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutasi mpuzamahanga CIA igaragaza ko ku itariki ya 12 mu kwezi kwa mbere mu 1968 ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwahisemo guhagarika umubano mu bya diplomasi n'u Rwanda kugira ngo buyobye uburari kwigenda ry'abacanshuro bari mu gihugu. Iyo raporo igira iti icyemezo cya Kongo Kinshasa cyo guhagarika umubano mu bya diplomasi n'u Rwanda gishobora kuba kigize umugambi wacuzwe wo kwegeka ku Rwanda isubizwayo ry'abacanshuro. Mobutu ubwe yagaragaje ko yareka byose ariko abayobozi b'abacanshuro bakajya i Burayi, ariko mu ruhame bikagaragara ko atakwemera ko bagenda. Abanyakatanga bari bahunganye n'aba bacanshuro bokejwe igitutu n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe basubira muri Kongo, ndetse ubutegetsi burabigica. Naho bacanshuro bafashwa gusubira iwabo. Umunyamakuru w'umwanditsi Stanley Meisler yavuze ko ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zibifitemo ukuboko, kubera ko haba igihe abacanshuro bazaga muri Kongo Amerika yari mu babishyura, n'igihe cyo kubarwanya niyo yazanye intwaro zikomeye zo kubahashya. Mu ntambara zose barwanye Amerika yari yaratanze intwaro, indege n'abapilote bahawe akazi na CIA ngo baze gufasha abacanshuro babaga muri Kongo. Uko bigaragara birasa naho inkuru y'urukundo hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abacanshuro b'abazungu itigeze irangira neza na rimwe. Ntawe uzi niba iki gihugu kizongera gukenera kwifashisha abacanshuro.